charla awe maita, charla que também está, vamos poner assim, interativo, nós não também papia só, nós também papia e nós que escuta de bolso também, nós que assina o Evelyn que dá assim apresentação, tem, te explica algo que acabou só contra mesura. Não vamos lá para a última hora, então depois me dúvida me pergunta. Está charla para conscientizar gente de 0 para 6 anos. Porque hopi biana da worry que muito nang kutabay endo base school eerste klas kaba. Pero sa kita may tasiya bos na papapya mas kubuso yunang i-interact pa na sa mas palabra anto panangsiya tambe. Paso sino no papya kubo yuna no ta catch palabra na no ta hasi kinameste hasi i eta bung pa nang desarrolla ng lengua ng mother tal ko ta papiamento holandés inglés kiko nang ke papya pero eta hopi importante pa bota interact kubo yunang ku palabra ku music ku chala ku lesa buki pa nang sa eta hopi importante. Dyslexia kami learning disability, minusa como sa bisin na papiamento. Anto señala nang damay untiki mas slow na brain. So right brain na left brain, itabay untiki mas slow. So si boti yung palabra deur of porta, si no ta comprende, boti ko repeti palabra constantemente kune lagi wake, lese, lagi escuche, deur, porta. Anto yore mucha ta kaptele. Po yun naman yung understanding sa ontwikkeling. Anto, understanding mo na ay wake 1, 2, 3. Suportable yun na dyslexis, okay, fine, mo na ba mirene. Pero si po yun na dyslexis, yung po ayude enorme. Eta nós me fight um tiki mas pa laganan sa kiko ta dyslexia. So hopi biyahan ta bisa ay mucho posinha, pero não tem dyslexia, pero vamos se ajuda nang name. No bisa nang subscribe na den wiki, pero duna nang learning plan, asi tu resay nang kunang. Anto eta ajuda mucho tambe desarrollar y llega leo en mundo ki. Sí, bueno ta papia kindertaal of bota hasi essay kunang. Bona bisa porta chiquito of bota chiquite hasi le che of whatever. Eta porta, eta deur. Duidelijk. Bon articulación namen, no? Dan bisa deur. En dan comprendebo, bisa deur, porta, eta comprende. Ora boles een storia kunang dame botin kulese le duidelijk, cortico. Y mane Evelyn ta bisa 2 palabras, no chiquito 2 palabras. E porta. Of bota bay pa fo e cos na anto ore mucho ta capta tu resay nan dame si bota ripara ko boyu ting problema e porta dyslexia e porta outro cosa pero ako di na right place mane sita se kanos boting ko bing no stichting di dyslexia e nos tabay laga folder pa buwak tambe ku como po comunicar kunos ito hopi importante pa mucha di chiquito kaya nan test na tempo.